Dobrodošli ljubitelji motora. U današnjem videu ću vam predstaviti koliki je rizik od plaćanja kazni za prebrzu vožnju. Na relacijama između kamera sam ubrzao snimak kako bi skratio dužinu videa. Snimao sam vožnju na relaciji od 32 km koja se legalnom vožnjom pređe za 25 minuta. To je onda u prosjeku oko 70 km/h. Ako je prosječna brzina 90 km/h, onda bi tu relaciju prešli za manje od 20 minuta. Ušteda je 5 minuta. Sad koliko bi to koštalo u novcu, pogledajte video do kraja. Tad ću sabrati broj kamera koje mjere brzinu i iznos kazni za sve kamere koje snime brzinu od 20 km/h preko dozvoljene. Kao što možete vidjeti, kod ove prve kamere stoji kolika je dozvoljena brzina. Pa da krenemo u ovu avanturu. Vrijeme je prekrasno sa temperaturom oko 10 stepeni i malo saobraćaja pošto je radni dan. Odlični uslovi za vožnju koji mame da se vozi i brže od dozvoljene brzine. Ali evo, poslije samo par kilometara nailazim na drugu kameru. Znak upozorenja stoji dosta daleko od mjesta gdje je postavljena kamera. To je dobro jer imam dovoljno vremena da smanjim brzinu. Put prolazi kroz ravnicu sa mnogo livada, tako da je vidljivost dobra i mali je rizik da će se nešto iznenada naći na putu ispred mene. Idealni uslovi za dodatni gas. Ipak nailazim na treću kameru samo poslije 3 minute vožnje od prošle kamere koju sam prošao. Evo je četvrta kamera ispred mene. Ovdje je ograničenje 70 km/h. Nailazim na pokretni most gdje je peta kamera sa ograničenjem od 50 km/h. Pošto je tek prošla zima i jezero je još uvijek zaleđeno, nema brodova, tako da se prelazi most bez stajanja. Ova deonica puta prolazi kroz šume i kamenite predjele, tako da ima i dosta krivina, a i vidljivost je smanjena. Potrebno je opreznije voziti. Ipak je dosta duga deonica bez kamera. Valjda su službe za kontrolu brzine zaključili da vozila ovdje ne voze prebrzo.
nailazim na 6. kameru. Ovdje je dozvoljena brzina 80 km/h. Čim sam došao do deonice sa ograničenjem na 70 km/h, dolazim i do 7. kamere. Nailazim i na A traktor kojem je maksimalna brzina ograničena na 30 km/h. Tako da se provlačim između njega i pune linije. Ta vozila, pošto izgledaju kao normalna vozila, moraju da imaju oznaku na zadnjem dijelu u obliku trougla kako bi druga vozila na vrijeme uočila i smanjila brzinu. Njih mogu da voze lica sa 15 godina starosti sa položenim ispitom za mopede i motocikle do 125 kubika. Zato se i zovu A traktor. Iako je dozvoljena brzina od 80 km/h, stižem i do 8. kamere. Uskoro se bliži kraj ovog puta, valjda nema više kamera. Put prolazi pored jezera i krivuda kroz šumu. Divan ambijent za uživanje u vožnji. Poslije punih 6 minuta vožnje nailazim na 9. kameru koja za čudo se nalazi iza raskrsnice, ali prije predivnog visokog mosta iznad jezera. Pruža se predivan vidik sa mosta na cijeli taj predio i grad Strängnäs u daljini. To je ujedno i zadnja kamera na koju sam naišao u toku ovog putovanja od samo 32 km. Sad dolazimo do malo matematika. Poslije 9 kamera da sam vozio 20 km/h brže od ograničenja, rizikovao bih da platim 9 puta kaznu od 2400 kruna, što je oko 220 eura. Tako izlazi da bi mi ušteda od 5 minuta na 32 km vožnje koštala minimalno 1980 eura. Mislim da je to ipak preskupo za tako kratak put. Šta vi mislite o tome i kakve su vaše reakcije na ovako često postavljanje kamera za mjerenje brzine? Napišite slobodno u komentaru ispod videa vaše utiske i iskustva povodom ovih kamera. Toliko u ovom videu. Hvala na posjeti i puno pozdrava do sljedećeg videa.